자, 인사하시겠습니다. 자, 모델의 민기체. 안녕하십니까? 세메츠카노. 오늘은 자, 오늘은 주님을 배반한 가룟 유다라는 말씀을 통해서 эзнийг эсэргүүцсэн Скати Юдас гэдэг хэсгээр дамжуулаад 같이 생각해 보려고 합니다. бүгдээ хамтдаа бодож үзье. 기도하시고 хамтдаа залбираад 같이 말씀 상고하겠습니다. үгээс суралцъя. 기도하시겠습니다. залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. хайр нэгүслэр бэлхэн дурын амьд тушмыг бүрхаваа баярлалаа. 우리를 구원하시기 위해서 биднийг аварч өгөхийн тулд 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨고 хүний биеэрийн газар дэлхий дээр ирэн 우리의 모든 죄를 용서하시기 위해서 бидний бүхэл хэвнүүлийг уучлж өгөхийн тулд 십자가에서 그 귀한 보혈을 흘려주심으로 загалмай дээр өөрийн өмнө зүсээ урсгаж өгөө. 내 모든 죄가 용서된 것을 믿게 하신 것 감사를 드립니다. Миний бүхэл хэвнүүлийн уучлан мөн би түүнд итгэж чадхаар болгож өгсөн талархаж байна. 구원받은 이후에 또한 교회 가운데 머물게 하시며 Аврагцнаас хойш чуулган дотор байлгаж өгөө. 하나님 뜻대로 살아갈 수 있도록 허락하신 것 감사를 드리고 Бурхан танихаа хүслийн дагуу амьдарч чадхаар болгож өгсөн талархаж байна. 우리를 충성되이 도와주셔서 Мөн биднийг итгэмжид хэмээн дуудсан. 교사로 불러주시고 Багшийн үүргээр дуудаж 하나님의 일을 할 수 있도록 허락하신 것 또한 감사를 드립니다. Бурхан танихаа ажлыг хийж чадах боломжийг өгсөн мөн талархаж байна. 오늘 말씀을 통해서 Өнөөдөр үгээр дамжуулан 우리에게 주시는 교훈이 무엇인지 깨닫게 하시고 бидэд өгж байгаа сургамжид юу вэ гэдгийг ухааруулж өгнө. 그 말씀대로 살아가는 하루가 될 수 있게 되기를 원합니다. Энэхүү ухаарсан үгээр амьдарч чадах нэг өдрийг өнгөрөөж чадхаар тусалж өгнө. 이 시간도 함께 하시는 것 감사를 드리며 Энэ цагт хамт ажиллаж байгаа эзэнтэй талархаж байна. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархан залбирлаа. 아멘. 아멘. 오늘 말씀은 За өнөөдрийн угуулвал 주님을 배반한 가룟 유다라는 말씀입니다. эзнийг эсэргүүцсэн Скати Юдас гэдэг сэдв багна. 먼저 말씀을 읽도록 За 하겠습니다. бүгдээрээ үгээс олж уншия. 요한복음 Иохан 13장 13 21절로 21-ээс 22절 22 хүртэл. 같이 읽도록 За 하겠습니다. хамт уншия. Есүс эдгээрээ хэлээд сүнсэндээ шаналж гэрчлэн үнээр би танарт хэлье. Та нарыг иржин надаас урван гэлээ. Хэний тухай ярьж буйг нь мэдэх гэж хашгиран шанарн би бинэ ажив. 자, 오늘 말씀은 За өнөөдрийн угуулвал 주님을 배반한 가룟 유다. эзнийг эсрүүцэн Скати Юдас. 이 가룟 유다는 За энэ Скати Юдас бол 예수님의 12 제자 중에 한 명이죠. Есүсийн 12 шавийнхан нэг багна. 항상 За байнгын 맨 끝에 이름이 거론되고 одоо хамгийн сүүлд нэр нь дурддагддаг. 그의 수식은 За түүний нэр нь 예수님을 팔자라는 말씀으로 기록되어 있습니다. одоо Есүсийг худалдагч нэгэн хэмээн одоо бичигдсэн байдаг. 유다가 누구냐면 За Юда гэдэг маань хэмээн гэхээр 12 제자의 하나로서 за 12 шавийнхан нэг учраас 예수님과 3년 같이 함께한 사람입니다. Есүстэй 3 жилийн одоо туш хамттай байсан нэг. 예수님이 행하신 모든 기적을 함께 했었고 Есүсийн хийсэн бүхэл гайхамшигыг харж ирсэн нэг. 예수님에게 능력을 받아서 예수님의 능력도 행한 사람입니다. Есүсээс хүчийг нь аваад ирэх хүчээр нь үлдэж ирсэн нэг байна. 또한 사랑하는 제자 중에 한 명이었죠. Мөн хайртай шамирынхан нэг байсан. 먼저 유다가 За эхлээд Юда 어떤 일을 했었고 ямар ажлыг хийсэ? 어떤 경험을 했었는지 Ямар зүйлийг туршиж үзье? 같이 한번 보도록 하겠습니다. За бүгдээрээ түүнийг нь олж харъя. 마태복음 여기 적어놓으시고요. За Иохан номыг бүгдээрээ хавчруулаад 마태복음 10장을 보시면 Матай 10 руу очие. 마태복음 10장 Матай 10 1절 1. 마태복음 10장 1절 За Матай 11-ээс 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. за нэгийг нь олсон бол хамт уншия. Есүс 12 шаваа дуудаад тэдэнд бузар сүнснүүдээс дээгүүр хэрхмэдлийг өгсөн нь тэдгээрийг зайлуулах бүх төрлийн өвчөөнийг эдгэхийн тулд ажээ. 자, 예수께서 12 제자를 부르셨어요. За Есүс өөрийн 12 шамраа дуудсан байна. 그 귀신을 쫓아내고 Тэгээд жүжигрүүдийг хөөлгсөн. 모든 병과 모든 악한 것을 쫓아내는 권능을 주셨다고 했죠. За бүхий л өвчин болон бүхий л бузар муу одоо айлгаж чадах тэрхүү хүч чадлыг нөгсөн гэж. 12 제자에게 주셨다고 했습니다. За эдгээрийг болохоор 12 шамртаа өгсөн гэж хэлсэн байна. 가룟 유다는 뺐을까요? Тэгвэл Скати Юдасыг хассан байна уу? 4절을 보시면 Дөрөвдүгээр ишлээс харах юм бол 같이 읽겠습니다. хамт уншия.
Канаахун Симон болон Есүсээс уралсан Искариотын Юдас нар билээ. 뭐냐면 За юу гэж байгаа вэ гэхээр 12 제자에는 분명히 유다가 포함되어 있었어요. мэдээж 12 шар гэж байгаа учраас Юда ч гэсэн тэр дотор нь багтсан байгаа хэрэг. 그러니까 귀신을 쫓아내고 병을 고치고 Тиймээс тэрхүү жүтгэрүүдийн хөөж өвчнийг идгээд 악한 것을 고치는 능력을 тэрхүү бузар зүйлийг идэж чадах хүчийг 유다에게 주신 거죠. Юдас ч гэсэн өгсөн гэсэн үг байна. 그래서 마태복음 10장 10절 8절을 보시면 За Матай 10-ын 7-8-аас харах юм бол 7절 8절 읽어드리겠습니다. 7-8-ыг уншаад өгье. Та нар явахдаа Тэнгэрийн хаанчлал айс үргэж тунхаглах тун өвчнийг идгээ өгсдийг босго уйман өвчнийг цэвэрэл жүдүрийг зайлуул үнэнгүй явснаа үнэнгүй өг. 뭐라고 써 있어요? За юу гэсэн бэ нөө? 너희가 천국을 전파해라. За та нар Тэнгэрийн хаанчлалыг одоо тунхаглаа гэж. 그리고 병든 자를 고치고 Тэгээ өвчтөнийг нэг идгээ 죽은 자를 살리고 өгснийг нэг амьлуул 모든 걸 깨끗이 하라고 하셨어요. уйман өвчнийг цэвэрлэх гэсэн байгаа. 그리고 Тэгээ 너희가 거저 받았으니 та нар үнгүүгээр авсан учраас 거저 주어라 했습니다. үнгүүгээр тараа гэж байгаа. 제자에게 하나님께 이 능력을 주셨죠. За шанартай энэ хүү хүч чадлыг өгсөн тийм ээ. 예수님께서 행하시던 능력입니다. За тэгвэл энэ маань Есүсийн өөрийнх нь үлдэж байсан хүч чадлах нь. 제자들은 그 능력을 볼 때 Есүсийн одоо тэрхүү шанар нь Есүсийн хүчийг хараад 예수님은 하나님의 아들을 믿었죠. Есүс бол Бурхны хүү юм байна гэдгийг 근데 харагдсан. 예수님께서 제자에게 그 능력을 주셨어요. Тэгвэл Есүс тэр хүчээ өөрийн шанартаа өгсөн байгаа. 그리고 보냈죠. Тэгээд илгээсэн байна. 보내심을 받은 제자들이 어때요? За тэрхүү илгээсэн шанар нь яг уу. 정말 우리도 그렇게 할 수 있을까? За үнэхээр бид нэр үүнийг чи үлдэж чадах юм болов уу? 귀신을 쫓아내고 тэрхүү жүдөрүүдийг ч 병든 өгөөгөө 자를 고치고 өвчтөнийг нэг идгээгээ 죽은 자를 정말 살릴 수 있을까? өгсөнийг нэг хүртэл бид нар амжуулж чадах болов уу? 제가 의심했을 수도 있습니다. Одоо мэдээ шанар нь тийхүү эргэлзсэн ч гэж болно. 근데 그들이 어때요? Тэгвэл тэр хэд яасан бэ? 예수님이 행하셨던 그 기적을 그들도 행했습니다. Есүсийн үйлцэн тэрхүү гайхамшигыг чсэн тэр одоо шанар нь ч гэсэн үйлцэн байна. 누가복음 9장을 보시면 Луг 9-аас харах юм бол 누가복음 9장 Луг 9 9장 6절 9-ийн 6. 읽어드리도록 하겠습니다. За 6-ыг би уншаад өгье. Тэднээс тэд суурингуудаар явж эхлэн сайн мэдээ дэлгэрүүлэн хаасайгүй идгээж байлаа. 뭐라고 써 있어요? За юу гэсэн бэ нөө? 제자들 주 다니며 За тэрхүү шанар нь одоо хаасайгүй яваад 복음을 전하며 сайн мэдээг тунгаглан 병을 고쳤다고 했죠. тэрхүү өвчнүүдийг идгээж байсан байна. 그들이 예수님이 행했던 기적을 그대로 행했습니다. За тэгээд шанар нь Есүсийн хийж байсан гайхамшигыг яг тэр чигээр нүүлсэн байна. 귀신아 물러가라 하면 귀신이 물러갔고 За жүдөрөө чи зайлах юм бол нөө жүдөрөн тэр үнээс холдсон юм. 일어나서 걸어라 하면 예수님처럼 걷게 됐단 거예요. Одоо босоод явах туу гэж айлтах юм бол яг Есүсийн хэлжсэнтэй адилхан тэр үн ч гэсэн босож явж чадна. 그들 제자들이 어땠을까요? За тэгвэл шанар нь яасан бах вэ? 예수님의 능력을 행하는 자신들의 모습을 보고 제자들이 어떻겠습니까? Есүсээс гарч байгаа тэрхүү хүчийг өөрөөрөө дамжуулаад одоо гарч байгаа гэдгийг хараа шанар нь юу болоо? 아마 자신들이 많이 놀랬겠죠. Мэдээж өөрсдөө хараа мэдэх гайхна. 그 중에 유다가 있었겠어요? 없었겠어요? За тэр дунд Юда байх болов уу, байх болов уу? 유다도 있었어요. Юдас ч гэсэн мөн байсан баг. 제자들은 Шанар нь 예수님이 행하던 기적들을 받고 Есүсийн үйлцэн гайхамшигыг харсан байгаа. 그들이 또 직접 Тэдгээр хүмүүс нь өөрсдөө 그런 기적들을 행했어요. бас боддоо тэрхүү үйлдэлийг тэрхүү гайхамшигыг үйлцэн байна. 그리고 Тэгээд 제자들이 예수님한테 뭐라고 하십니까? за шанар нь Есүсээс юу ч асуусан байх гэхээр 예수님 묻죠. за Есүсээс асуусан. 사람들이 나를 누구라 하더냐? Одоо хүмүүс одоо Есүс шанараас хүмүүс намайг юу гэдэг вэ гэсэн. 그리고 제자들에게 묻습니다. Тэгээд шанараас асуудаг. 그럼 너는 나를 Тэгвэл чи та нар намайг 누구라 하느냐? хэн гэдэг вэ? 마태복음 16장을 Матай 보시면 16-аас олж уншъя. 마태복음 16장 Матай 16 15절 15 16절 16 읽어드리겠습니다. Матай 16-ийн 15 16 хэмжээс уншаад өгье. Тэр харин та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ гэсэнд Симон Петр та бол Христ амьд бурхны хүү мөн гэв. 뭐라고 써 있어요? За юу гэж үздэн байна уу? 너는 나를 누구라 하느냐 물어보시죠. За та нар намайг хэн гэж хэлэх вэ? 베드로 뭐라 그래요? За Петр юу гэсэн байна уу? 주는 그리스도시요. Та бол Христ 살아계신 하나님의 амьд бурхны 아들입니다. хүү мөн гэж. 왜 이런 고백을 합니까? Яагаад ийм үздэн байх вэ? 예수님이 행하신 일을 보았고 Есүсийн үйлцэн тэрхүү гайхамшиг харсан. 베드로가 어때요? Шанар одоо Петрээс 그 мөн 일을 직접 행했습니다. бодтой тэр үйлчлэгийг нь өөрөө үйлцэн байна. 예수님께서 능력 주신 능력을 가지고 Есүсийн өгсөн тэрхүү хүч чадлыг аваад 자기도 그런 능력을 행한다는 거예요. өөртөө ч өөрөө ч гэсэн тэрхүү хүч чадлаар үйлцэн байна. 그 능력을 행하시는 예수님, За тэрхүү хүч чадлаар үйлцэн 그 Есүс 능력을 주시는 예수님, тэр хүч
хүчээ өгсөн Есүс. 이분은 그리스도요? Тэр нэгэн бол Христ, 살아계신 하나님의 амьд бурхны 아들입니다. хүү юм а гэж. 라고 고백하는 За 겁니다. ийхүү утсан бахна. 베드로만 За 그랬을까요? ганцхан Петр ийхүү утсан уу? 유다는 어때요? Тэгвэл Юда яасан бах уу? 유다도 똑같은 능력을 행했습니다. Юда ч гэсэн муу ялгаагүй тэр хүчээр үйлцсэн гэж. 예수님이 행하신 능력을 보았고 За Есүсийн үйлцэн тэр хөө гайхамшиг одоо хүч чадлыг харсан. 그도 베드로와 같은 능력을 행했을 거예요. Тэр ч гэсэн муу ялгаагүй Петртэй адилхан хүчийг аваад үйлцэн л байгаа. 어떻게 생각했을까요? За тэгвэл юу гэж утсан бол 그도 за тэр ч гэсэн 예수님이 보통 사람이지 않은 걸 одоо Есүс бол зүгээр ихэлж ирсэн юм шиг байна. 그리스도시요? Христ мөн 살아계신 하나님 아들인 걸 믿게 되었어요. амьд оршиж би бурхны хүү гэдэгт нь итгэсэн байна. 또 유다는 어떤 사람이었냐? За Юда мань өөрөө ямар хүн байсан бэ гэхээр 아까 잡으신 요한복음 13장 за 가보시면 түрүүний хавчургдсан Иохан ном руу очие. 요한복음 13장 Иохан 13 1절 1-р эшлэл 읽어드리겠습니다. уншаад өгье. Энэ ертөнцөөс салж эцэг өөдөө очих цаг нь болсныг алгаслын баяраас өмнө Есүс мэдээ дэлхийд байсан өөрийнхнийгөө хайрлаж байсан тул тэднийг эцэг хүртэл хайрлав. 자, 시간이 돼서 За цаг хугацаа нь болсон байгаа. 예수님께서 이제 십자가에 박히실 때가 За 되었어요. Есүсийн загалмай дээр цогцолдох цаг нь болсон гэж. 그때 예수님께서 하신 건 뭐냐? За тэр үед Есүсийн үйлцэн зүйл нь юу юм болов? 끝까지 사랑하셨다는 겁니다. Эцэг хүртэл хайрлав гэж. 돌아가실 걸 아시고 өөрийгөө өөд болох гэдгийг мэдээд 끝까지 사랑하셨다는 겁니다. эцэг хүртэл хайрлав гэж байгаа хэрэг. 그러면 유다는 어떻게 했을까요? Тэгвэл Юда яасан бах вэ? 자기 사람들을 사랑하셨다고 하시는데 Одоо өөрсдийг нь хайрлсан гэж. 유다는 Тэгвэл Юда 사랑하지 않으셨을까요? Юдаг хайрлаагүй бах уу? 너는 나를 팔자니까 Чи намайг зарах 넌 худлаа 사랑을 учраас 못하겠다. чамайг бол би хайрлах бай. 그러셨을까요? гэж хэлсэн болов 아닙니다. үгүй тийм ээ. 예수님께서는 За Есүс 유다도 Юдагч мөн 끝까지 사랑하셨어요. эцэг хүртэл хайрласан гэж байгаа. 4절 보시면 За дөрөвдүгээр эшлээс нь 4절부터 хараад 6절 за дөрөв 같이 읽도록 하겠습니다. за дөрөв юуж гэж. 4절부터 6절까지 За 4-өөс 6 хүртэл хамт уншия. Зоогийн ширээнээс босож гадуур хуцаад айлан альчуур авч бүслэв. Тэгээд цаван тус хийж шав нарынхаа хөлийг угаагаад бүлээсэн альчуураараа арчиж ирлээ. Есүс Симон Петр руу ирэхэд Петр түүнд эзэн та миний хөлийг угаах гэж юу гэв. 자, 무슨 일이 있었냐면 За ямар үйл явдал болсон бэ гэхээр 예수님께서 돌아가실 걸 아시고 최후 만찬을 했습니다. за Есүс өөрийгөө өөдөл гэдгийг мэдээд эцсийн цоогоо барьсан байна. 12절을 다 불러 모으시고 Тэгээд тэрхүү зоогийн ширээнд 12 шамраа бүдгийг нь дуудаад 떡을 떼서 주시고 одоо талах хувааж өгсөн. 잔을 주시면서 Тэгээд тэрхүү дарсыг өгөнгөө 너희가 내가 가기 전에 마지막 만찬 하고 싶다라고 하는 최후 식사를 하고 계셨어요. За би явахаас өмнө та бүхэндээ хамгийн сүүлийн тэрхүү зоогоо барихыг хүсэж байна гэж хэлсэн байна. 식사 도중에 예수님께서 За тэрхүү хоол зоогийн үеэр 옷을 벗으시고 Есүс хуцаа тайлан 수건을 옆에 차시고 за одоо тэрхүү ачуур аваад 물을 떠오셨습니다. ус авчирсан. 그리고 Тэгээд 제자의 배를 하나하나 씻기시기 시작했어요. тэрхүү шавнырынхаа тэмээ нэг хүрчтэй хөлийг нэг ингээ угааж хэлсэн байна. 그리고 어디까지 씻었냐? Тэгээд хиний хүртэл угаасан байх хэрэг 시몬 베드로까지 왔어요. Симон Петр хүртэл ясан байна. 베드로는 안 된다고 했죠. За Петр болохоор болохгүй гэсэн. 내 발을 못 씻기십니다. За би өөрийнхөө хөлийг угаалахыг хүсэхгүй 나를 байна. 씻기지 않는 거 상관이 없다고 얘기하니까 Тэгтэл би чиний хөлийг угаахгүй чи надад холбоогүй шүү гэж хэлсэн чинь 그럼 다 씻겨주세요. тэгвэл бүх би юмд угаагаад өгөө. 예수님 뭐라 그래요? Есүс үгдэглээ. 이미 깨끗하다고 그랬죠. Аль хэдийн зөвөрхөн болсон. 너희 중에 깨끗하지 않은 사람이 하나님 있다. Тэгтээ та нарын донд зөвөршөөгүй нэг хүн байгаа гэж. 예수님께서 이 발을 씻기는 일을 하셨어요. За Есүс тэрхүү хөлийг нь угаах үйлдэл хийсэн байгаа. 이 발 씻기는 일이 За энэ хөлийг нь угааж өгнө гэдэг чинь 쉬운 일이냐, одоо амархан юм уу? 재밌고 즐거운 일이냐? Сонирхолтой сайхан зүйл үү? 그렇지 않습니다. Тийм шүү дээ. 여러분 다른 사람의 발을 씻겨봤어요? За та нар бусдын өөр хүний хөлийг угааж үзсэн үү? 즐겁겠습니까? Угаахаас сонирхолтой сайхан байх уу? 감사하겠어요? Талархах уу? 남의 발을 씻기는 것은 Бусдын хөлийг угаана гэдэг 그렇게 чинь 즐겁고 유쾌한 일이 아닙니다. тийм сайхан одоо баясмаас хэрэг биш. 그래서 가끔 TV에 기사에 이런 내용이 나오죠. За заримдаа нэвтрүүлгээр тийм ээ ийхүү одоо нэвтрүүлэг гардаг байгаа. 어떤 목사님이 За нэгэн пастор 성도들의 발을 씻겨줬다. итгэж ахын дүүсэгээ хөлийг угааж байна. 왜냐하면 Яагаад вэ? 그건 쉽지 않은 일이기 때문에 그래요. Энэ чинь амар одоо байн хийгддэг зүйл биш учраас тийм хүн нийтэлж байна. 남의 발을 씻긴다는 것은 Бусдын хөлийг угаана гэдэг чинь 그 사람 섬기는 마음, тэр хүн үйлчилж байгаа сэтгэл. 그를 사랑하는 마음이 없으면 쉽지 않은 겁니다. Тухайн нэг хайрсан сэтгэл авахгүй бол хөлийг нь угаах амаргүй. 예수님께서는 За Есүс 제자들의 발을 씻기셨어요. өөртөө шанрын хөлийг угааж өгсөн. 제자들의 발을 막 씻기시는데 Тэгээ шанрын хөлийг ингээд угааж эхэлж байгаа. 유다까지 왔어요. Тэгээ Юда хүртэл явсан. 예수님 얘기하십니다. Тэгээ Есүс хэлдэг 너는 안 되겠다. 야. одоо чамааг л угаахгүй. 너는 날 팔자기 때문에 Чи намайг худалдаа нэг 너는 안 учраас 되겠다. би чамааг угааж чадахгүй 그러셨을까요? байна. Тэгсэн болов
그러지 않습니다. тэгээгүй байна. 만약 그랬다면 Тэр магадгүй гэсэн болоод 이 최후의 만찬이 발을 씻기는 장소는 энэ хүү эцсийн зоогийн үеэр болохоор 아마 난리가 났을 거예요. одоо бөө хэрэг мандах байна. 왜요? Яагаад вэ? 베드로가 그 얘기를 듣고 가만히 있었겠습니까? Бид тэр үгийг сонсч зүгээр байгаад ах уу? 네가 예수님 팔자야? Чи Есүсээ худалдах гинэ. 그걸 알았다면 가만히 안 있었겠죠. Тэр энэ үнэн мэдсэн бол зүгээр суухан байхгүй. 제자들은 За шанирын 그렇지 않았어요. тэгээгүй байна. 그렇다는 것은 За ингээгөө гэх маань 예수님께서 Есүс 유다의 발도 씻기셨다는 거. Юдагийн хөлийгдсэн муу ялгаагүй адил угаасаа гэсэн. 끝까지 사랑하셨어요. Эцээ уртал хайрж гисэн байгаа. 만약에 За магадгүй 예수님께서 내가 널 팔자리가 발 못 씻겠다 얘기하셨다면 хэрвээ чи намайг худалдах нэг учраас би чиний хөлийг угаахгүй гэж Есүс альцсан бол 유다가 Юда 돌아올 수 있을까요? одоо эргэж ирэх боломжтой байсан болов. 제자들에게 비난을 받고 Шаниралтаа тийм ард үзэгдэл. 그런 유다가 다시 돌아올 수 있겠습니까? Тийм Юда дахин ирэх болов. 아니요. Үгүй байхгүй. 끝까지 사랑하셨습니다. Эцээ уртал л түүнийг хайрласан. 끝까지 발을 씻겨 주셨어요. Эцээ уртал түүний хөлийгдсэн муу ялгаагүй угааж гисэн байна. 돌아오길 바랐기 때문에. Яагаад вэ? Түүний гисэн муу эргээсэй гэсэндээ. 유다를 또 사랑했다는 표현이 이런 표현을 알 수 있습니다. За Юдаг гисэн муу хайрласан гэдгийг бид мэддэг 마태복음 боломжтой. 26장을 보시면 Матай 26-аас харах юм бол 마태복음 26장 Матай 26 49절 49 50절 49 50 찾으셨으면 За Матай 26-гийн 49 50-ыг олсон болвол 같이 읽도록 하겠습니다. бүгдээр хамт уншия. Тэр дөрөв Есүс рүү очин амар байна уу рабигээд түүнийг үнсэв. Есүс түн андмын чи яах гэж ирв гэлээ. Тэгээд тэд ирж Есүсийг гараараа зуран баримтлав. Үзэгтэн Есүстэй хамт байгсгийн нэг нь гар сунгон илдээ суглаа тэргүүн дахилчийн зарцыг жихийг тас зогсжээ. 무슨 일이냐면 За ямар үйл явдал вэ гэхээр 예수님이 겟세마네 동산에서 за Есүс Гецсеман цэцэрлэг 마지막 기도를 하고 있을 때 одоо эцсийн тэр хамгийн сүүлийн залбирлаа хийж байсан. 유다가 대제사장들에게 사람을 받아서 잡으러 왔어요. Тэгтэл одоо Юдас тэр баглаа тахилчныг дагуулад ирдэг. 그때 미리 약속을 하고 За тэр үед алидийн одоо амлцсан 내가 гэрээ 은마치는 사람을 잡아라. одоо намайг би нэг хүнд үлсэн тэр үнийг баримтлаарай. 그리고 유다가 예수님께 이야기합니다. Тэгээд одоо Есүс одоо хэлдэг байна. 라비오 안녕하십니까? За раби сайн байна уу гэж. 입맞추니까 뭐라 그래요? За одоо ийм хөө өмсгөхт нь яг уу? 예수님께 뭐라 그랬어요? Есүс юу гэсэн бэ? 이 나쁜 놈아, Өстэй чи муу нөхөр шүү. 나를 파냐? Намайг ингээ худалчих. 내가 너 얼마나 사랑했는데, Би чамд хэрэг хайрласан да. 내 제자로서 너에게 능력도 보여줬는데, Одоо миний шав учраас би чамд өөрийн хүчээ өртөл өгсөн мэт. 이 나쁜 놈 죽일 놈. Ийм муу одоо хөл таарна. 그러셨어요? Тэгсэн үү? 아니요. Үгүй байна. 뭐라고 하셨어요? Юу гэсэн бэлээ? 친구여, Андам нь гэж. 내가 행할 것을 Чи ийм хүүлнэ гэдгийг 행하라라고 얘기하십니다. одоо үүлнэ гэдгээ яг тэр чигээр үлдээ гэж байгаа юм. 예수님께서는 Есүс 유다에게 Юдас 끝까지 뭐라고 했어요? одоо эцээ өртөл өгсөн бахна уу? 나쁜 놈. Хоромоо нэг Модern. шүү. Эстэй муу нөхөр. 비방하지 않았어요. Ийм хөөөрөөс 욕하지 않습니다. ийм хөө мууг хэлээгүй. 끝까지 Зүгээр эцээ өртөл 친구여. андам нь гэсэн байгаа. 무슨 뜻이에요? Энэ маань юу гэсэн үг вэ? 회개하길 원하시는 거예요. Эцээ өртөл гимшээсээ юм хүсэж байсан сэтгэл. 돌이키기를 원하시는 거예요. Эргээд ирээд ирчээсэй гэсэн хүсэл. 왜요? Яагаад вэ? 유다의 영혼도 사랑하시기 때문에 그래요. Юдагийн тэрхүү сүнсийг хайрлаж байсан учраас. 하나님께서는 За бурхан 잡히시는 그 순간까지도 тэрхүү баримтлагдах үедээ өртөл 유다가 회개하길 바랬다. Юда одоо ч болохоо ирчээсэй гэмээр хүсэж л байсан байгаа. 유다는 어때요? Юда яасан бэ? 끝내 그 사랑을 거부하죠. Эцээ өртөл түүнийг эсэргүүцсэн байгаа. 우리는 이 사실을 꼭 기억해야 합니다. За бид нар энэ үнэнгийн талаар байн бодож явах хэрэгтэй. 유다는 Юда 예수님을 모르는 사람이 아니었어요. Есүсийг огт мэдэхгүй байсан бол биш. 예수님을 따라 다녔던 12 제자입니다. Есүсийг дагаж байсан 12 шанирынх нь нэгэ гэж юм. 예수님이 행하신 걸 다 봤고요. Есүсийн үйлцэн бүхнийг нь харсан байгаа. 그걸 자기도 행했습니다. Түүнийг өөрөө ч гэсэн үйлцэн байна. 예수님께 받은 능력을 가지고 Есүсээс авсан тэрхүү хүчээрээ 자기도 귀신을 쫓아내고 өөрөө ч гэсэн тэрхүү бодорсон зүйлийг шууд мөн өвчнийг идгээд 악한 것을 물리치는 능력을 행했던 사람. хороо бодор болоо гэмээр одоо алхаж байсан тийм хүчийг үйлдэж байсан нэг. 그러면서 Тэгвэл одоо тийг үйлдэж байсан байж 복음을 전했던 제자 중 하나입니다. одоо үйлдэнгээ сайн мэдээ тарж байсан чанарынх нэгэ гэж. 또한 예수님께서 За мөн Есүс 사랑하셨던 사람 중에 하나예요. Есүсийн хайрлаж байсан хүмүүсийн нэг бахна. 그 제자 중에 예수님을 배반한 사람이 나옵니다. За тэгтэл тэрхүү чанарынх нэг бол тэр нэгэн одоо Есүсийг эсрүүцдэг 무엇을 бахна. 말합니까? Юу гэсэн бэ? 우리 중에 Бидний дунд 하나님을 믿고 있다고 하고 Бурхан итгэж байгаа гэж байгаа. 하나님 말씀을 따른다고 하고 Бурханы үгийн дагуу амьдарч байгаа гэж байгаа. 제자라고 하면서 Одоо өөрийгөө шавь гэж хэлэнгээ 행여나 유다 같은 사람이 없냐 생각해 봐야 합니다.
Юутай адилхан байгаа биш эцтэй гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. 말씀도 전하고 있고 Үгийг чсийг хайрлаж байгаа. 복음을 전하고 있고 Сайн мэдээ боддоор тарааж 교회 잘 байгаа. 나오고 있다. Чуулгандаа байн ирж байгаа. 생각해 봐야 합니다. За энийг бодож үзэх 혹시 хэрэгтэй. 나도 Магадгүй би өөрөө 유다와 같은 사람이 아닐까 Юутай адилхан хүн биш байгаа. 생각해 봤으면 좋겠다. Одоо юутай адилхан биш эцтэй гэдгийг бодож үзэх хэрэгтэй. 하나님은 За бурхан 유다를 사랑하셨고 Юутай хайрласан байгаа. 회개하기를 원하셨어요. Гимшээсээ хэмээн хүсэж байсан. 그래서 유다에게 어떻게 얘기하셨냐? Тиймээс Юудад юу гэсэн бэ гэхээр 끝까지 경고하셨어요. эцээ хүнтэй сануулсан баг. 계속 경고를 하셨습니다. Байнга сануулсаар байсан. 요한복음 6장을 보시면 Иохан 6 요한복음 6장 10절 10 요한복음 6장 70절 71절 За Иохан 6-гийн 70-71 6장 70절 71절 70-71 같이 들어가겠습니다. За асуумал хамт уншия. Есүс тэдэнд би та нарыг 12 жинчэн сонгосон биш үү? Гэтэл та нарын нэгэнд диавол байна гэлээ. Есүс Искариотис Симоны хүү Юдасыг хэлжээ. Тэр 12 шанилын нэг бөгөөд Есүсийг барьж өгөх гэж байв. 예수님이 아셨어요? 모르셨어요? За Есүс түүнийг мэдэж байсан болов уу? Мэдээгүй байсан болов уу? 아셨어요. Мэдсэн баг. 12대대 중에 가론 유다는 12-ийн нэг бол Искариот Юдас. 예수님을 팔자를 아셨어요. Юдас бол Есүсээ өөрийг нь худалдана гэдгийг мэдчихсэн. 그래서 말씀하시는 За 겁니다. тиймээс түгээ ярьсан 너희 байна. 중에 한 사람은 Та нарын дундаас нэг чинь 마귀라고. диаволоо гэж. 그 이야기를 들은 12자는 어떻게 했습니까? Тэгвэл энийг сонсон шанарын одоо юу гэх 뭐라고 생각했어요? вэ? Юу гэж бодох 난가? вэ? Би юм ба. 그 이야기 들은 유다는 어떻게 했어요? Одоо энэ үгийг сонсон юудаа юу гэж бодох вэ? 난가? Би юм болов уу? 스스로 생각해봐야지 Уг 않겠습니까? нь хувьдаа ингэ бодчихвол болох биш. 우리도 이야기를 듣고 생각해봐야 합니다. Бид нар ч гэсэн энэ одоо үгийг сонсонгоо бодох хэрэгтэй. 혹시 내가 유다와 같은 생각을 갖고 있지 않나? Магадгүй би гэдэг хүн юудатай адилхан амьдарч байгаа юм шиг үстэй. 예수님 제도정이 있지만 Одоо Есүсийн шанарын дунд юм уу байсан? 예수님께서 분명히 말씀하셨잖아요. Есүс гарцаагүй үгээ айлцсан байгаа. 우리 스스로를 돌아봐야 합니다. Тэгвэл бид нар үгээр дамжуулаад хувь хүн болгон өөрсдөө эргэж харах хэрэгтэй. 13장 10절을 보시면 За 13-ийн 10-аас харах юм бол 13장 10절 13-ийн 10 찾으셨으면 авсан бол 같이 들어가겠습니다. Түншээ Есүс усанд орсон нэгэн хөлнөөсөө бусдыг угаах хэрэггүй. Тэгээд ч бүхэлдээ цэвэр байна. Та нар цэвэр байна гэхдээ бүгдээрээ биш шүү гэлээ. 깨끗하지만 너 중에 깨끗하지 않은 За 사람이 та нар 있다는 거죠. одоо бүгдээрээ цэвэр боловч бүгдээрээ биш ээ гэж. 그걸 누가 알아요? Тэгвэл үүний хэн мэдж байгаа? 예수님이 아시죠. Есүс мэдж байгаа. 또 누가 알아요? Тэгвэл өөр хэн мэдэх үү? 자기가 알죠. Тухайн өөрөө мэдж байгаа. 우리는 자기 자신이 깨끗한지 아닌지 확인해 봐야 해요. Бид энэ хувь болоо өөр өөрсдөө би гэдэг хүн цэвэрхэн болов уугүй болов гэдгийг шалгаж үзэх хэрэгтэй. 유다는 Юда 계속 이런 얘기를 들으면서 어때요? байнга ийм үгийг сонсонгоо яасан бах уу? 자신을 돌아봤어야 해야 돼요. Уг нь өөрийгөө эргээд нэг хараад бодоод үзэх хэрэгтэй байхгүй юу? 예수님께서는 Есүс 이제 지적하십니다. одоо ийм хүн жижиглэн хэлж байгаа ахна. 마태복음 26장 Матай 26, 마태복음 26장 Матай 26, 21절 26-гийн 21, 22절 22 읽어드리겠습니다. за уншаад өгье. Тэрний зовлон байх үед тэр үнээр би та нарт хэлье. Та нарын нэг чинь надаас уран хэмээхэд тэд ихэд замнын дор бүртэл түүнээс би биш эцтэй эзэн эцгээв. 뭐라고 그래요? За юу гэсэн байна уу? 이때도 말씀하시잖아요. За энэ үед ч гэсэн үгээ айлцсан байна шүү. 너희 중에 한 사람이 나를 팔 거다. Та нарын нэг чинь надаас уран намайг худалдаг болно. 제자들이 뭐라고 그래요? Түр шанал юу гэсэн байх нь вэ? 예수님 접니까? Есүс эзэн би биш эцэг. 저예요? Би биш эцэг. 저예요? Би юм уу? 뭐예요? Юу гэсэн бэ? 스스로 돌아보는 거예요. Хувийн бол өөрсдөө эргэж хасан байгаа. 예수는 알고 얘기하시고 Есүс мэдэж байгаа. 제자들은 스스로 자기를 물어본 거예요. Тэгвэл шанал нь хувийн болон өөрсдөө эргэж хараа бодож үзээ асууж байна. 25절 25 같이 읽겠습니다. 25-ын хамт уншия. Есүсээс урсан Юдас би биш эцтэй раби гэхэд тэр чи өөрөө хэллээ гэв. 뭐라고 해요? За юу гэсэн бэ нөө? 가로대 저입니까 물어보잖아요. За нөгөө Юдас чинь би биш эцтэй гэж хэлж байна. 유다가 물어보는 거예요. Юда өөрөө хэлж байгаа 예수님 байхгүй юу? 접니까? Юдас одоо би биш эцтэй гэж хэлж байна. 예수님 뭐라고 그래요? Тэгвэл Есүс юу гэсэн бэ нөө? 내가 Чи 말아야 한다. өөрөө хэлж. 누구란 얘기예요? Хиний эсвэг? 너야 너. Чи лахгүй юу? 네가 팔 거야. Чиraa удалнаа. 그걸 들었어요. Тэрийг өмнө хэлсэн мэн 누가 어떻게 сонссон. 됩니까? Тэгвэл Юдас яах вэ? 아 내가 예수님 팔자구나. Би Есүсийг худалдах юм байна шүү 그걸 дээ. 알았다면 어때요? Түүнийг мэдэх хэрэгтэй мэдэх байх хэрэгтэй. 돌아봤어야죠. Уг нь өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 내가 정말 예수님 팔자인가? Би үнэхээр Есүсийг худалдах нэг юм бах та. 왜 난 예수님 팔자인가? Би яагаад Есүсийг худалдахаар вэ? 예수님의 내 마음을 몰라주고 Есүс миний зүрх сэтгэлийг
мэдээгүй юм уу? 나를 팔자라고 얘기하셨을까? Одоо Есүс намайг мэдэхгүй дээ чи бол намайг худалдаад ингэ хэлсэн юм уу? 서운할 게 아니고 Одоо ингэж ийм одоо уурлах биш. 자신을 돌아봤어요. өөрийгөө эргэж нэг харахад. 예수님 왜 계속 경고하십니까? Есүс яагаад ийм сануусаар 했음 бэ? 예수님은 유다를 사랑하셨어요. Есүс Юдасыг хайрлаж байсан учраас. 회개하기를 원하는 거예요. Гимшээсээ хэмээн хүсэж байсан учраас. 계속 경고하세요. Байнга сануулсаар 네가 чи 나를 팔자. намайг худалдах уу? 유다는 Юда 끝내 나라는 얘기까지 들었어요. одоо өөрийн гэдгийг өөртөө сонссон байна. 그때 어떻게 돼요? Тэр үед яах хэрэгтэй вэ? 돌이켰어요. Эргэх хэрэгтэй 근데 байна. 유다는 어때요? Гэтэл Юдас яасан? 돌이키지 않죠. Эргээгүй байна. 그 경고를 Энэхүү сануулгыг 무시합니다. үл тоосон гэсэн. 그 경고를 무시한 결과 어떻게 돼요? За энэ сануулгыг үл тоосны тэрхүү үр дүн юу авчих вэ? 분명히 자기에게 문제가 있었거든요. Гарцаагүй өөртөө нь асуудал байсан. 예수님이 그걸 지적하신 겁니다. Есүс түүнийг нь хараад жижигхэн хэлсэн байгаа. 근데 유다는 Гэтэл Юда 그 경고를 тэр сануулгыг 무시하게 돼요. үл тоосон байна. 자기를 돌아보지 않게 됩니다. Өөрөөрөө эргэж харахгүй 자기에게 байна. 어떤 문제가 있는지 생각도 보지 않아요. Өөртөө нь ямар асуудал байсан бэ гэдгийг ерөөсө бодож үзэх байна. 유다에게 어떤 문제가 있어요? За Юдас ямар асуудал байсан? 요한복음 13장을 보시면 Яохан 14-р очих юм болов 유다는 Юда 13장 2절, за 13-ийн 2 13장 2절 찾으셨으면 за 13-ийн 2-ыг олсон болов 같이 읽도록 하겠습니다. уншицгаая. Орон цогийн үеэр Есүсийг бариулах санаа Симоны хүү Искариотын Юдасын зүрхэнд яваад хэдийнэ өгөхөд 자, 유다에게는 за Юдас 어떤 마음이 있었냐? ямар сэтгэл байсан бэ гэхээр 돈에 대한 욕심. мөнгөний талаар сэтгэл байсан байна. 어떻게 할 수 있어요? За үүнийг яаж мэдэх вэ? 한 여인이 За нэгэн эмэгтэй 예수님께 한입을 부었을 때 뭐라고 했어요? одоо нэгэн эмэгтэй Есүстэй тийм ээ анхлуунаар тосыг ингээд зутгах үед юу гэсэн бэлээ? 예수님께서는 Есүс 나에게 좋은 일을 하였다라고 했죠. энэ эмэгтэй надад сайныг үлдэж байна гэсэн. 유다는 뭐라고 했어요? Гэтэл Юдас юу гэсэн? 허비한다고 했어요. Хий дэмий өрн тавын хийж 그 байсан. 300데나리나 되는 것을 왜 허비하냐? Инхүү 300 динарын үнэтэй үнцэнтэй зүйлийг яаж одоо ийм хүү өрн тавыг юм бэ? 그걸 파서 내가 쓰면 되는데. Энийг үн хөдөлчих юм бол тийм ээ ашиглах боломжтой. 유다는 무슨 생각이에요? Юдас юу гэж бодсон байна вэ? 오로지 돈이에요, 돈. Байнга л мөнгөний төлөө бодсон байна. 그걸 잘하는 마귀가 어때요? Тэгвэл үүнийг сайн мэдчихэж байгаа хормоос тань яг уу? 유다에게 생각을 준 겁니다. Юдад тэрхүү бодлыг өгсөн. 우리의 생각은 Бидний бодол 닫혀 있는 게 아니에요. одоо ингэ хаагдмал биш. 항상 열려 있습니다. Байнга л нээлтсэн байдаг. 나쁜 생각이 들 수도 있어요. Хормоо бодол дүүрэх одоо боломжтой гэсэн. 마귀는 거기다 생각을 넣는 거예요. Тэгтэл хормоос одоо тэрэн дээр чинь тэрхүү бодлыг чулуудаж өгнө. 여러분 항상 좋은 생각만 해요? Та бүхэн байнга сайхан зүйл бодоод 어떻게 ирэх. 하면 주변 사람 도와줄까? Яавал эргэн тойрны хүмүүс туслах 어떻게 уу? 하면 복음을 전할까? Яавал хэн сайн мэдээгээ сайн 어떻게 하면 авах. 하나님의 일을 할까? Яавал бурхныхаа ажлыг л хийгээд авах уу? 그런 일만 생각합니까? Яг энэ зүйлийн талаар бодоод амьдрдаг уу? 아니죠. Үгүй шүү дээ тийм ээ. 나쁜 생각도 정말 많이 합니다. Хормоо зүйлийг гэсэн бодоогүй маш их байдаг. 우리에게 생각을 자꾸 넣어요. Бид нар байнга бодол гэдэг зүйлийг чулуудаж өгдөг байна. 근데 Тэгтээ 우리가 그 생각 나쁜 생각 들어온 대로 다 행해요. бид нар хормоо зүйлийг одоо ингэж бодлоо гэж шууд тэр бодсныхаа дагуу үйлддэг үү? 누구 때려줘야겠다. Одоо хин нэгийг зодох хэрэгтэй 그럼 진짜 байна. 때립니까? Очоо боддоор үйлдэл зодоод байна уу? 뭐 훔치겠다. Хин нэгийн зүйлийг хулгайлах. 그런 생각 들으면 훔쳐요? Тэгээ ийм бодол нь орж ирэнгүү шууд очоо үйлдэл хулгайлаад байна уу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ тийм ээ. 생각이 든다고 해서 또 다 행하는 건 아니에요. За бодол орж ирж байгаа ч тэр бодлын дагуу үйлддэг бол биш байгаа. 마귀는 Хормоостаа 우리에게 계속 생각을 넣습니다. биднэрт байнга бодол гэдэг зүйлийг өгдөг гэж байна. 예수님은 그걸 경고하신 거예요. За Есүс үүнийг өөрөө мэдсэн байгаа. 유다에게. Юдас 유다에게 근데 그 마귀가 생각을 넣고 за хормоостаа тэрхүү Юдас тэрхүү бодлыг өгсөн байгаа. 유다는 어때요? Юдас яасан бэлээ? 그 마귀의 생각대로 тэрхүү хормоод явастаны тэрхүү бодлын дагуу 행하게 돼요. үйлцэн. 26절 보시면 26-аас нах юм болов 26절 27절 26 27. 같이 읽겠습니다. За хамтунши Есүс энэ талхыг би дүрээд хинд өгөн тэр мөн гэж хариулаад талхны хэлтэрхийг дүрж Искариотын Симоны хүү Юдас өгчээ. Талхны хэлтэрхийг аваад түүнд сатан шүлв. Тэгтэл Есүс Юдас үйлдэх юмаа түргэн үйлд гэлээ. 자, 첫 번째는 마귀가 생각을 줬죠. За эхлээд хормоо сатан нөгөө бодлыг өгсөн тийм ээ. 예수님이 경고하셨어요. За Есүс сануулсан байгаа. 근데 그걸 경고를 무시하니까 Тэгтэл тэргөөс одоо сануулгыг нь үйлдэлсэн учраас 유다가 그 행위를 했죠. Юдас тэр үйлдэлсэн гаргасан мэт 어떻게 해요? яаж вэ? 마귀가 хормоо 유다 сатан 속에 들어왔어요. Юдасын дотор орж ирсэн. 무슨 얘기냐? За юу гэсэн үг гэхээр 마귀의 속에 хормоо сатан 유다 속에 마귀가 들어온 거예요. одоо Юдасын дотор хормоо сатан тэр чигээр орсон байна гэсэн. 유다를 Тэгээ Юдаг 마귀가 움직이겠다. хормоо сатан яах нь хөдөлж байна гэсэн үг. 결국 어때요? Тэгээ өөр дүндээ юу болох вэ? 범죄하게 되는 거예요.
тийм нэг хормоо зүйлийг үйлдүүлэхэд хүрнэ. 하나님은 우리를 사랑하십니다. За бурхан бид бүхнийг хайрладаг байгаа. 우리를 위하여 죽으심으로 Бидний төлөө өгсөн. 자기 사랑을 확증하셨어요. Түүгээрээ дамжуулан бидний хайрладаг хараа ил тод болгосон байгаа. 예수님 우리에게 묻습니다. За Есүс биднээс асууж, 내가 너를 위해서 죽어서 사랑하기 때문에 죽었다. за би чамайг хайрласан учраас чиний өмнөөс өглөө. 너가 사랑하느냐? Тэгвэл чи намайг хайрлаж байна уу? 네, 사랑합니다. Миний одоо би хайрлаж байна гэдэг. 그걸 어떻게 증명할 거예요? Тэгвэл түүнийг яаж илэрхий баталгах вэ? 하나님께서는 За бурхан 그 사랑을 확인하기 위해서 тэрхүү хайрыг шалгахын тулд 시험하시는 겁니다. тийхүү сорж байна. 마귀의 시험을 허락하신 이유는 Хорвоо сатан тэрхүү одоо сорил гэдэг зүйлийг сорж болно гэдгийг зөвшөөрсөн шалтгаан нь 우리의 사랑을 확인하고 싶은 거예요. бидний хайрыг одоо батлахыг хүсдэг. 예수님을 얼마큼 사랑하는지, Есүсийг бид бүхний хэрийг хайрладаг вэ гэдгийг, 하나님을 얼마나 사랑하는지 бурхны хэрийг хайрладаг вэ гэдгийг, 그걸 확인할 수 있는 방법은 뭐냐? за түүнийг бид нэр баталгаатай одоо мэдүүлж чадах арга нь юу вэ гэхээр 시험인 겁니다. шалгалт одоо сорил. 마귀의 유혹인 거예요. Хорвоо сатаны одоо тэрхүү 그래서 요백에도 어때요? өрөө татцаа буюу ёо төртөл яадаг вэ? 시험하셨잖아요. Ёовыг хүртэл өрөө татдаг. 요백이 시험하신 거 어때요? За ёо дөрөө ёовыг өрөө татдаг ёо яадаг вэ? 여기 4번에서 그 욥기 보시면 За ёох намаа хажуугаар ёох намаа салж уншия. 욥기 1장 보시면 ёов 1 욥기 1장 12절 ёов 1-ийн 11 1장 12절 하셨으면 12 1장 12절 За ёов 1-ийн 12 같이 읽겠습니다. басан болгоомж уншия. Тэгэхэд эзэн сатан тэгвэл харагтун түүнд байгаа бүхэн чиний мэдэлд байна. Гэхдээ гараа түүнд бүү хүрэг гэжээ. Ингээд сатан эзний оршихугаас зайлан моджээ. 요백에도 시험을 허락하신 거예요. За ёов ч гэсэн тэрхүү одоо сорил гэдэг зүйлийг зөвшөөрсөн байна. 사단이 Хоромостан 욥을 송사했죠. ёовыг одоо урагддаг. 욥이 하나님을 사랑하는 이유는 За ёов таныг хайрлаж байгаа шалтгаан нь 욥에게 모든 걸 줘서 그렇습니다. ёов бүх зүйлийг зөвшөөрч өгсөн 다시 учраас. 해보세요. Түүнийг та аваад үз. 욥이 Тэгэх юм бол ёов 하나님 욕할걸요? бурхан таныг одоо харах болно. 사단이 Хоромостан 욥을 욕했어요. одоо ёовыг хараасан ба. 그랬더니 어떻게? Тэгтэл яадаг вүлээ? 하나님께서 시험을 하시죠. За бурхан одоо сорж болно гэдэг. 시험을 허락하십니다. Одоо сорж болно гэдэг зүйлийг зөвшөөрдөг байна. 그래서 욥이 어때요? Тиймээс ёов яадаг вэ? 그 시험을 이겨내잖아요. Тэрхүү сорилт урд нь ирсэн ч ялан дийлдэг байна. 그 시험을 이겨냈기 때문에 Тэрхүү сорилт гэдэг зүйлийг ялан дийлсэн учраас 욥이 하나님을 사랑하는 걸 알 수 있었던 거죠. одоо ёов бол бурхныг хайрлах гэдгийг мэдэх боломжтой. 하나님께서는 За бурхан 시험을 허락하십니다. сорилт гэдэг зүйлийг хөл одоо зөвшөөрдөг. 욥에게 시험을 허락하셨던 것처럼 Ёов тэрхүү сорилт гэдэг зүйлийг хүлээн зөвшөөрсөн. 아담과 하와에도 시험을 하셨죠. Адам Еваийг чинь сордог үед 아담과 하와는 어때요? за Адам Еваийг яадаг? 넘어졌어요. Сорилтанд ундаг байна. 여기 있는 유다는 어때요? Түүний Юдас яаж гинэ? 유다도 Юдас ч мөн ялгаагүй 넘어졌습니다. унсан байна. 우리는 어때요? Тэгвэл бид нар яах вэ? 여러분에게도 시험이 있습니다. Та бүхэн жисэн эрэг сорилт байгаа. 매일매일 삶 속에 Өдөр болгоны чи амьдралд 사단이 계속 시험을 할 거예요. хоромоо сатан байнга сорно штэ. 계속 유혹을 할 거예요. Байнга биднийг одоо яг уруу татна. 하나님을 선택할 건지 Бурхныгаа сонгох уу? 나를 선택할 건지 Намайг сонгох нь уу? 하나님의 일을 선택할 건지 Бурхны ажлыг сонгоод хийх нь үү? 세상을 선택할 건지 Энэ ертөнцийн ажлыг сонгоод хийх нь үү? 계속 유혹할 겁니다. Байнга ийгүү сорих болно. 왜요? Яагаад вэ? 우리를 시험하기를 원하죠. Биднийг сорилт нь унах буюу тэрхүү 우리를 сорилт 사랑을 확인하기 원하십니다. биднийг одоо хайрладаг үгүй гэдгийг шалгахыг хүсдэг 그래서 байна. 우리에게도 Тиймээс бид бүхэн 계속된 시험과 어려운 고난이 있는 거예요. байнгын тэрхүү сорилт болон зовлон зүдүүр гэдэг зүйл тулгарна. 우리가 사랑을 한다면 За бид нар үнэхээр хайрладаг бол 그 시험을 이겨내기를 원하시는 겁니다. тэрхүү тухайн сорилт ирсэн ч түүнийг ялан дийлээсээ юм уу? 결코 넘어지기를 원해서 시험하시는 게 아니라는 거예요. Эцэг үрдүндээ сорилтанд унчаасаа гэсэндээ сорилт гэдэг зүйлийг зөвшөөрдөг биш. 우리를 사랑을 확인하기 위해서 Бидний хайрладаг гэдгийг маань шалгаж үзэхийн тулд 시험을 허락하십니다. сорилт гэдэг зүйлийг зөвшөөрдөг. 유다에게도 그랬어요. Юдас ч гэсэн мөн ялгаагүй Юда 어땠어요? Юдас яасан бэ? 넘어졌죠. Унсан багна. 마태복음 26장 보시면 Матай 26-аас харъя. 마태복음 26장 Матай 26 마태복음 26장 24절 Матай 26-гийн 24 읽어드리겠습니다. уншаад өгье. 26장 24절 26-гийн 24 хүний хүү өөрийг нь тухай бичигдсэнчлэн явна. Харин хүний хүү бариулах тэр хүн залхууе. Тэр хүн төрөөгүй байсан бол дээр байхсан гэлээ. 자, 무슨 얘기냐면 За энэ маань ямар утгатай үг вэ гэхээр 인자는 자기가 온 데를 간다는 거예요. хүний хүү өөрийгөө тухай бичигдсэнчлэн явна. 무슨 얘기냐면 Ямар утгатай үг вэ? 예수님은 원래
세상 죄를 지고 가시기 위해서 오셨잖아요. Есүс энэ ертөнцийн өндөрлөлтний гэм нүглийг аваад явахын тулд энд ирсэн байгаа. 하지만 Тэгсэн боловч 그를 판 자에는 화가 있다고 하시잖아요. түүнийг одоо худалдах нэгэн золгүй гэж байна. 차라리 나지 않았으면 좋겠다라고 얘기하십니다. Тэр нэгэн төрөөгөө байсан бол дээр байсан. 무슨 뜻이에요? Энэ маань юу гэсэн үг вэ? 야, 유다 너는 안 태어난 게 좋았을 텐데. Юдасаа чи төрөөгөө байсан бол дээр байсан. 왜 태어났냐? Яагаад төрсөн юм бэ? 이렇게 말씀하시는 걸까요? Одоо ингэж хэлсэн үг гэсэн үг үү? 그렇지 않아요. Тэгээгүй байна. 하나님께서는 За бурхан 유다도 Юдасыг 끝까지 뭐예요? эцэг хүртэл хийсэн байс. 사랑하시잖아요. Хайрласан биз? 그래서 예수께서 계속 경고하셨죠. Тиймээс л Есүс байнга одоо сануулсан байгаа. 차라리 나지 않았으면 좋겠다고 저주하셨기 때문에 그랬을까요? Нэгсэндээ энэ хүн төрөөгөө байсан дээр байсан гэдэг одоо хараалыг хэлээд дууссан бах уу? 아니요. Үгүй ээ. 돌이키길 원한 거예요. Эргээсээ хэмээн хүслийг одоо хүссэн бах нь. 끝까지 사랑했던 이유는 Эцэг хүртэл ийхүү хайрлсан шалтгаан нь 돌이키길 원했던 거예요. эргэж эргээсээ хэмээн хүссэн. 그래서 잡히는 순간까지도 Тиймээс тэрхүү бариулах тухайн агшиндаа хүртэл 친구요 одоо андам нэ. 라고 보신 거예요. Хэмээн дурдсан бах нь. 근데 유다는 어때요? Гэтэл Юдас яасан бэ? 27장 27 1절로 2절 Матай 27-гийн 1 2 4절까지 5절까지 5 хүртэл 읽어드리겠습니다. 1-5 уншаадаг. Өглөөр даглав дахиад нар ба ард түмний ахлагчид Есүсийг алуулахаар зөвлөлдөн түүнийг хөлөөлж аваачаар захирагч Пилатад өгөв. Түүнээс урсан Юдас түүний ялагдсныг хараад харуулсаж 30 мөнгөн зоосыг ахлах дахиадчид болон ахлагчдад буцаан өгч би гин зөнгийн туснаас урснараа нүгэл үйлчлээ гэхэд энэ бидэнд хамаагүй өөрөө мэд гэв. Юдас мөнгөн зоосыг сүм дотор чулуудаад зайлан явж өөрийгөө дүүжилжээ. 자, 무슨 얘기냐면 За яг юу гэсэн үг вэ гэхээр 유다는 자기가 판 예수님이 정죄병을 보고 후회했어요. одоо Юдас өөрийнх нь зарсан дэргүй Есүс ийхүү ялагдсныг хараад одоо харамссан гэж байна. 뉘우쳤다 그랬죠. Одоо тийхүү харамссан байгаа. 그리고 스스로 목매어 죽었습니다. Тэгээд өөрийгөө дүүжлэн хөнөөсөн байна. 생각해보세요. Одоо үзээрэй. 예수님은 Есүс 세상 죄를 지고 가시는 어린 양이잖아요. энэ ертөнцийн гэм нүглийг үүрсэн бяцхан хураг биз? 온 세상 죄를 위해서 오신 분입니다. Энэ ертөнцийн бүхэн төрлөختний гэм нүглийн төлөө ирсэн нэг. 죄인을 구원하러 오신 분이에요. Гэм нүгэлтнийг аврахын тулд ирсэн нэг. 우리는 성경을 통해서 이 가르침을 받고 있지만 Бид нар энэхүү Библийг номоор дамжуулаад түүнийг ухаарсан. 유다는 이 가르침을 누구한테 받았어요? Гэтэл Юдасын хувьд энэхүү одоо өөрт нь зааж байгаа сургаж байгаа юугаар дамжуулж мэдсэн бэ? 예수님께 직접 받았잖아요. Бодитод Есүсээс сурсан байхгүй юу? 생각해보세요. Бодоод үз. 예수님 판 유다의 죄가 클까요? Тэгвэл Есүсийг тодорцсон Юдасын гин нүгэл дэндүү их үү? 유다 안에서 죽으신 예수님의 사랑이 클까요? Тэгвэл Юдасын төлөө өгсөн Есүсийн хайр нь их үү? 온 세상의 죄를 다 담당하고 남는 게 하나님의 사랑입니다. Энэ ертөнцийн бүхэл хүн төрөлхтний төлөө тэрхүү гин нүглийн төлөө өгсөн ч дэндүү одоо хангалттай илүү наа. 유다가 판 죄도 작지는 않지만 тэрхүү Юдасын гин нүгэл дэндүү зөвхөн 그 죄를 덮고 용서하고 남는 게 하나님의 사랑입니다. за энэ маань юу гэж байгаа вэ гэхээр түүний гин нүглийг хангалттай гужаад одоо дэндүү үлднэ гэж байгаа бурхны хайр. 예수님께서 원하시는 건 뭐겠습니까? За Есүсийг хүсэж байгаа зүйл юу вэ? 유다의 회개예요. Юда гимшээсээ юм. 우리도 생각해 봐야 합니다. За бид нар ч гэсэн бодож үзэх хэрэгтэй зүйл. 구원받은 이후에 Харцгаас хойш 생활하다 보면 бид нар ийхүү амьдраад үз. 죄를 짓지요. Одоо амьдралгаа гим нүгэл үлдсэн. 짓고 싶지 않지만 죄를 짓는 경우가 있습니다. Уг нь гим нүгэл хийгээ хүсэхгүй байсан ч хийгээд байгаа тохиолдол нэг 후회스럽고 одоо их 어쨌든 харамсалтай. 자기가 믿고 Тэгээ өөрөөрөө хараад үзээ яддаг 원망할 үү? 때도 있죠. Өөрийгөө хараад тийм ээ гашуудаг байж вэ? 그럼 하나님께서 Тэгтэл бурхан 원하시는 건 뭘까요? бурхны хүсдэг зүйл юу юм бэ? 유다처럼 자기 죄 때문에 스스로 정죄하길 원하실까요? Юдастай адилхан өөрийнхөө гим нүглийг хараад өөрийгөө тийм ээ одоо хараагаасаа юм өсчихгүй. 예수님이 원하는 건 그게 아닙니다. Есүсийг хүсэж байгаа зүйл нь энэ биш ахна. 우리가 죄성이 있기 때문에 죄를 지을 걸 알고 계세요. Биднэрт гимч чанар гэдэг зүйл байгаа учраас гим нүгэл үлднэ гэдгийг бол мэдчихэж байгаа. 베드로서 3장에도 За 1-р Петр 3-аас харах юм бол 육체의 더러운 것을 제하여버린 게 아니라고 얘기했어요. энэхүү биеийн бузар булаад ажилласан бол биш ээ. 선한 양심이 하나님을 향해 가는 거예요. тэрхүү сайн үс чанар нь яг бурхан руу оцсон гэж байгаа. 구원받았다고 해서 우리 육체의 더러운 죄성을 없애버리는 게 아니기 때문에 Авралтай бидний энэхүү биеийн бузар нь бүрэн ажиллаагүй учраас 우리가 행여나 죄를 질 수 있어요. бид нар үйлчлэрээ тийм ээ алдаагаа гин нүгэл үлдэж болно. 유혹의 시험에 넘어질 수 있습니다. Сарил гэдэг зүйлээр унж бүдэрч болно. 그때 자기를 정죄하는 걸 원하시는 게 아니에요. Унж бүдэрлэгээд өөрийгөө хараа тийм ээ одоо бити алгал бити одоо хит их гимшиж байгаа. 유다에게 원했던 거. Одоо Юдас хүсэж байгаа 지금 зүйл 우리에게 원했던 건 одоо 뭐냐? биднээс хүсэж байгаа зүйл нь юу вэ? 요한일서를 보시면 1-р Иохан 요한일서 1장 1-р Иоханы 요한일서 1장 1-р Иоханы 8절로 9절 1-8
읽어드리겠습니다. Уншаад бид нүгэлгүй гэж хэлбэл өөрсдөө мэдэж байгаа бөгөөд бидний дотор үнэн алга. Бид нүглээ улаавал хэдгэмжил зүгт дээрээ нүглийн маань уужиж бүхий зүг бусаас биднийг зөвлөн. 원하시는 게 뭐예요? За хүсэж байгаа зүйл юу байх нь вэ? 우리에게 스스로 자백하면 어때요? Одоо бид нар өөрсдөө гин нүглийг өөрсдөө улаах юм бол 저는 믿보시고 의로사 эдгэмжил зүг дээрээ 우리 죄를 어떻게 한다고요? бидний хийсэн гин нүглийг яах гинөө? 용서하신다고. Уужиж өгнө гэж байна. 원하시는 건 그겁니다. За хүсэж байгаа зүйлээ 우리가 구원받은 이후에 аврагчнаас хойш бид бүхэн 함께 동행하기를 원하셔요. бид бүхэндээ одоо хамтдаа байхыг хүсдэг байна. 동행하면서 혹시 우리가 시험 때문에 Хамтдаа одоо ингэж явангаа одоо бидний сорихын тулд 유혹으로 인해서 сорилт гэдэг уруу татлаа гэдэг зүйлээ 범죄할 수 있어요. дамжуулан бид нар унаад гэм 넘어질 수 있습니다. бид нар бүдрүү унж болно. 그럴 때 스스로를 정죄하는 건 원치 않습니다. Одоо тэглээгээд өөрийгөө хит бити зүхэ гэдэг байна. 회개해야죠. Одоо гимшин гэдэг чинь зөв. 그리고 어때요? Тэгээд яах хэрэгтэй вэ? 자백하는 겁니다. өөрийгөө өчөх хэрэгтэй. 하나님. За бурхан минь. 제가 또 이런 죄를 지었습니다. Би дахиад нөгөө гимнүглээ үйлцчихлээ шүү. 하나님 앞에 옳지 않은 일을 지었습니다. Бурхан таны өмнө зогсгүй зүйлийг үйлчлээ. 이 죄 용서해 주신 거 감사하고 Энэхүү гимнүглийн маань үлдэл уужиж гисэн тань талархав. 다시 이런 죄를 짓지 않도록 짓지 않도록 해주십시오. Дахин энэ гимнүглийг үйлдэхгүй байхаар одоо болгож өгөөрэй. 회개하고 Ингээд гимшиг хэрэгтэй. 돌이키고 Тэгээ эргэх хэрэгтэй. 자백을 원하시는 거예요. Тэгээд ийхүү өчөх хэрэгтэй. 그럴 때 우리가 하나님과 관계가 다시 유지가 되는 거예요. Ингэж амьдрахаар бид бүхэн бурхантай харилцаа нь урдын адил тэр чигээр хадгалагдаад явж чадна гэсэн. 유다 중에서 우리가 배워야 할 교훈은 뭐냐? Тэгвэл Юдасаар дамжуулаад бидний сурах ёстой сургамж маань юу вэ? 유다와 같은 삶을 살면 안 됩니다. Юдастай адилхан амьдралаар амьдарч одоо хэрхэж болохгүй гэдгийг хэлж байна. 우리가 죄를 졌을 때 Бид нэр гэмнүүл үүдэх үедээ 자백하기 원하시는 거예요. өчөх хэрэгтэй байна. 원하시는 건 Одоо биднээс 회개하고 хүсэж 회복하시는 거 원하는 겁니다. гэмшээ дахин сэргээсэй гэмээ хүсдэг байна. 유다 중에서 또 하나 배워야 할 건 За 뭐냐면 мөн Юдасаар дамжуулаад дахин өөр сурах ёстой 예수 сургамж юу вэ? 중에 그렇게 많은 경고를 했음에도 불구하고 За Есүс тэр олон сургамжуудыг тэр олон одоо сануулгыг хэлээд тахад 유다가 끝까지 그런 죄를 범한 이유가 뭘까요? Юдас эцээвэртээ тэр гимнүглээ татан үйлцэн шалтгаан юу ах вэ? 네가 팔자라고 얘기를 들었음에도 불구하고 Одоо чи бол намайг хөдөлтөд нэг юм шүү гэдэг үгийг сонсч байгаа төртөл 유다는 왜 그걸 포기하지 못했을까? Юдас тэр үйлдэлээсээ ирэхгүй яагаад л одоо үрчлүүлээд хийсэн бэ? 마태복음 26장을 보시면 Матай 26-аас харах юм бол 마태복음 26장 Матай 26 14절로 14-өөс 15절 15 같이 읽겠습니다. Тэгшээ тэр үед 12-ийн нэг Испраилийн Юдас ахлах дахилч нарт очиж түүнийг та нарт байрж өгвөл та нар надад юу өгмөр байна гэхэд тэд түүнд 30 мөнгөн зоос тэнслэв. 유다가 예수님 판 이유는 뭐예요? За Юдас Есүсийг удалцсан шалтгаан юу ах вэ? 돈이에요, 돈. Мөнгө байна. 유다는 그걸 포기 За 못했어요. Юдас тэр түүнээсээ хизээж одоо 예수님의 능력도 대단하고 эргээгүй байна. Есүсийг хүч чадал дэндүү агуу 존경스럽고 дэндүү хүндмээр 하지만 그의 마음을 잡고 싶던 건 뭐예요? тэгсэн боловч түүний зүрхсэтгэлд байгаа зүйл юу ах вэ? 돈이에요. Мөнгө байсан байна. 그 마음 잡고 있던 돈이 Түүний зүрхсэтгэлд байнга баригдаад байсан мөнгө 그를 범죄케 만들어요. түүнийг гэмнүүл үйлдүүлэхэд хүргэсэн. 그 끝없는 계속된 경고에도 불구하고 Эцээвэртээ түүн сануулаад байх төртөө сануулгыг авахгүй. 결국 범죄할 수밖에 없었던 이유는 뭐예요? Эцээвэртээ гэмнүүлийг үйлцэн шалтгаан юу байх нь вэ? 돈이에요, 돈. Мөнгөнд байсан гэж байна. 예수님께서는 하나님께서는 За бурхан 우리에게도 경고합니다. бидэн ч гэсэн сануулж байгаа. 하나님의 제자인 우리에게도 Бурхны шав болсон бид бүхэн ч юм ялгаагүй 경고하고 계세요. сануулсаар байгаа хнэ. 요한일서 2장을 보시면 Нэгдүгээр Иоханны 요한일서 2장 2-р бүлэг 15절 15 2장 15절로 за 15-аас 17절 17-р 읽어드리겠습니다. уншаад өгье. Хорвоо хийгээд хорвоогийн өмсөд бүү дурал хийнийг нь хорвоо дурлдаг бол түүнд эцгийн хайр алга. Учир нь хорвоод байгаа бүхэн тухайлбал махбодийн бүсэл ачаал, нүдний бүсэл ачаал, амьдралын бардамтлал нь эцгээс бус. Харин энэ хорвоогоос юм. Хорвоо хийгээд түүний бүсэл ачаал өнгөрөн харин бурхны хүслийг үйлдэгч нь мөнхөд оршимо. 뭐라고 얘기하세요? За юу гэж байна вэ? 이 세상이나 세상에 있는 것을 사랑치 말라. Хорвоо хийгээд хорвоод байгаа юмсад бүү дурлаа. 세상을 사랑하면 Энэ хорвоод дурлаад амьдрах юм бол 아버지의 사랑이 그 속에 있을 수 없다는 거예요. эцгийн хайр түүний дотор байхгүй гэж. 우리 마음에 Бидний зүрхсэтгэл 세상 것이 들어오잖아요. энэхүү ертөнцийн зүйл орж ирэх удаа байгаа. 하나님 사랑이 있을 수 있다고요, 없다고요? Тэгтэл тэр зүйл орж ирэхээр бидний одоо бурхны хайр байгаа гэж нөө байхгүй гэж нөө 없다고 얘기해요. байхгүй гэж байгаа юм. 우리에게도 계속 유혹이 있습니다. Бидний гэсэн байнгын тэр
буруу татал гэдэг зүйл 시험이 ирэн. 있어요. Сорил гэдэг зүйл ирэн. 왜요? Яагаад вэ? 우리가 얼마큼 사랑하는지를 계속 시험하고자 하는 거예요. Түгээр дамжуулан бидний одоо хэр зэрэг өөрийг нь хайрлж байна гэдгийг шалгахын тулд 하나님 우리를 목숨 바쳐 사랑했어요. Бурхан бол биднийг өөрийнхөө амийг хүртэл өвөн барин хайрласан 우리 байна. 하나님은 어떻게 사랑하길 원하십니까? Гэтэл тийхүү амиараа одоо дэмжинээр авсан тэрхүү хайрлаж байгаа хүмүүс нь өөрийг нь яаж хайрлаж байгаа вэ? 사랑한 만큼 사랑을 받기를 원하지 않겠어요? Өөрийг нь хайрлсан адил тэр хүмүүс нь гэсэн өөрийг нь хайрласаа өсөхгүй ч 그걸 어떻게 확인할 수 있어요? түүнийг нь яаж мэдхий? 시험이 있는 거예요. Сорил гэдэг. 유혹이 있는 거예요. Уруу татлага 유다에게 гэдэг. 있었던 것처럼 Юдаас байсантай адилхан. 우리에게도 그런 유혹이 있어요. Бидний гэсэн тийм уруу татлага байна. 세상에 사랑하는 유혹이 있습니다. Энэ ертөнцийг хайрлаж байгаа уруу татлага 유다에게 유혹이 있었던 거예요. Юдаас ч гэсэн тэрхүү уруу татлага ирсэн байгаа. 그래서 경고를 끝까지 무시했던 유다는 Эцээ үрдэл тэрхүү сануулгыг хүлээн зөвшөөрөөгүй хүлээн аваагүй Юдаас 죄를 범하게 되죠. гэмнүлийн үйлдэхэд үрсэн. 우리도 마찬가지예요. Бид нар ч мөн ялгаагүй шүү. 우리도 세상을 사랑하게 되면 Бид нар энэ ертөнцийг өргөжлүүлээ хайрлах байх юм бол 그 속에 아버지 사랑이 없어요. түүний дотор эцгийн хайр орох хэрэггүй. 그런 거 어때요? Эцэг үрдэндээ юу болох вэ? 죄를 짓게 되는 거예요. Гэмнүгэл үйлдэхэд үрсэн. 17절을 읽어보겠습니다. 17 уншия. Хорвоогийн түүний хүсэлд ачаал өнгөрөн харин бурхны хүслийг үйлдэгч нь мөнхөд оршино. 뭐라 그래요? За юу гэж гинөө? 우리가 사랑하는 이 세상도 За бидний энэ хүү хайрлаад байгаа энэ ертөнц. 우리의 정욕도 За бидний энэ хүү хүсэж байгаа зүйл 영원한 게 아니에요. мөнхөд биш ээ гэж байна. 지나갑니다. Энэ хүү хүсэлд ачаал гэдэг зүйл хүртэл яг нь өнгөрөө. 잠깐이에요. Түр зүрийн зүйл. 어릴 때는 어때요? Бага бахта яг уу? 노트북이 좋아요? 과자가 좋아요? Ноутбук нь гоё яг уу? Бичээ гоё яг уу? 과자 줄게 노트북 줘. Одоо бичээ өгье одоо ноутбук өгөөрэй. 애들은 너무 죽거든요. Тэгээд хүүхдүүд шууд солино. 왜요? Яагаад вэ? 애들은 과자가 최고거든요. Тэдгээр хүмүүсээ тэр хүүхдүүдийн өдгөө идэх зүйл тийм ээ бичээ нь илүү. 시간 지나서 Одоо цаг хугацаа өнгөрлөө. 대학생이 됐어요. Их сургууль оюутан боллоо. 과자 줄게 노트북 줘. За одоо би чанд энэ бичээний үгийг надад ноутбук өгөө. 노트북 주겠어요? Тэгвэл ноутбукаа сольж өгөх үү? 안 줘요. Үгүй шүү дээ тийм ээ. 시간 지나서 Цаг хугацаа дахиад 하나씩 өнгөрлөө. 했어요. Өвөө боллоо. 노트북 줄 거야? 건강식품 줄 거야? Одоо тэгвэл тийм ээ ноутбук одоо эрүүл мэндийн тийм ээ одоо витамин ч юм ийм өглөө. 노트북 선택하겠어요? Тэгэмэл ноутбукийг сонгох уу? 몸에 좋은 거 선택합니다. Үгүй биений хэрэгтэй зүйлийг сонгоод. 지나가요 다. Энд чи дандаа л өнгөрөө оддаг зүйл. 영원하지 않아요. Мөнхөд гэдэг зүйл байна. 근데 우리 그 세상 것을 마음에 뺏기고 있어요. Гэтэл бид нар эдгээр ертөнцийн зүйлс өөрийн зүйл сэтгэлээ булаашаад амьдраад байна. 요게 Энэ хөө сорил гэдэг зүйл нь 넘어진 겁니다. унаад бүдрээд байна гэсэн. 그럴 때 어때요? Тэгэх үедээ яг уу 유다처럼 정죄하기를 원치 않습니다. Юдастай адилхан зөвхөж болохгүй юу? 우리를 사랑하시고. Биднийг хайрлаж байгаа ахна. 그래서 우리는 어때요? Тиймээс бид нар яг хэрэгтэй вэ? 우리 죄를 자백하는 거예요. Бид нар өөрсдөө хийсэн буруу гэмнүглээ өчөг хэрэгтэй. Улаах хэрэгтэй. 유다처럼 정죄하고 멀어질 것이 아니고 Одоо юдастай адилхан өөрийгөө зөвхөж бүр холбоод явчих биш. 그 사랑을 믿고 Харин ч тэрхүү хайранд нь итгэе. 우리를 죄를 자백하고 Бид нар өөрсдөө хийсэн гэмнүглийг одоо өчөг 회개해야 합니다. гэмшиг хэрэгтэй ахна. 그게 하나님께서 원하시는 거예요. Энэ маань Бурхны хүсдэг зүйл. 그 중에 За шанрын дунд 가룟 유다. Искрадын Юдас 그가 예수님을 배반했어요. Есүсийг Есүсээс урсан байгаа. 예수님을 따라갔던 사람. Есүсийг дагаж байсан нэг нь 예수님의 능력을 보고 믿었던 사람. Есүсийн хүчийг бодоод хараад итгэж байсан нэг 그 нь 능력을 자기도 행했던 사람. тэрхүү хүчийг нь аваад өөрөөр тэр хүчээр нүүлсэн нэг нь 예수님의 사랑을 받았던 사람. Есүсийн хайрыг авсан нэг нь 우리가 그와 같지 않습니까? тэгвэл бид нар тэр нэгэнтэй адилхан биш үү? 예수님께서는 Есүс 유다를 경고하셨던 것처럼 Юдас одоо сануулга одоо ялцсантай 우리에게 адилхан 계속 경고하고 계세요. бид нар ч гэсэн муу ялгаагүй байнга биднийг хараад сануусаар байгаа. 우리는 우리 스스로 자신을 돌아봐야 돼. Тэгэхээр бид нар хувь хүндээс бүр өөрийгөө эргэж харах хэрэгтэй. 행위나 시험에 넘어졌어요. Одоо янз бүрийн сорил шалгалт нь унлаа. 유다처럼 넘어질 수 있습니다. Юдас шиг бид нар унж өдөрч болно. 어떻게 돼요? Гэтэ яах хэрэгтэй вэ? 돌이키십시오. Эргэх хэрэгтэй. 회개하시고 Гэмших хэрэгтэй. 자백하세요. Өчөг хэрэгтэй. 그게 하나님께서 За энэ маань бурхан 원하시는 겁니다. бурханы хүсдэг зүйл байна. 유다는 회개하지 않고 За Юдасыг дуулаач гэмшээгүй. 돌이키지 않기 때문에 Эргээгүй учраас 하나님께 벌을 받은 거예요. бурханаа одоо шийдэгцэн байна. 우리는 그러지 않았으면 Бид 좋겠다. нэр хизээж энэ үйлийг татаж болох бай. 주님을 위한 가룟 유다. Эзнийг сүүцэн Скрадын Юдас 우리 가운데 그런 사람이 없기를 바라고 бидний дунд ийм хүн бүү байгаасаа юм өсч. 우리 자신을 돌아보는 시간이 들어왔으면 좋겠다. Үүгээр дамжуулан бидний хүн тусмаар өөрийгөө нэг эргэж харсан цаг байгаасаа юм өсч. 말씀에서 마치고 За үгүй ингээд дуусгаад 기도하시겠습니다. залбирцгаая. 사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. Хайр нэгүслэр бэлхэн дуран амьд өшөндөө бурхаваа баярлаа. 우리를 사랑하셔서 Бидний хайрлаад 우리의 모든 죄를 용서하시고 бидний бүхэл гэмнүглийг уучлж өгөө. 우리를 끝까지 사랑하셔서 Биднийг эзэн хүртэл хайрлан 하늘의 소망을 갖게 하신 것 너무나 감사를 드립니다. Тэнгэрийн найдварыг тээлж өгсөн талархаж байна. 구원받은 이후에 행여나 우리가 하나님의 죄를 지었어도 Аврагсанаас хойш бид нэр үйлдэлээр гэмнүгэл үлдэх үед 우리 자신을 회개하고 돌이킬 수 있도록 도와주시고
Тэг хүү ялганда бид нар өөрсдийгөө харан улаан гимшиж чадхаар тусалж өгнө үү? 하나님의 은혜와 자비에 붙들어 매달릴 수 있도록 도와주시기를 원합니다. Үргэлж Бурхны нэгүсэл хайрыг хүртсэн тийм хүмүүс олон амьдрахыг хүсэж байна. 하나님 오시는 그날까지 Бурхан таныг тэр өдрийг хүртэл 교회 교제 가운데 함께하게 도와주시고 чуулган дотор нөхөрлөл дотор хамтдаа байж чадхаар тусалж өгнө үү? 하나님께 받은 이 사랑을 전하며 살아갈 수 있게 되기를 원합니다. Бурханаас авсан энэ хайр бусдад түгээн тунхаглан амьдарч чадхаар тусалж өгнө үү? 이 시간도 함께 해주신 것 감사를 드리며 Энэ цаг тандаж өгсөн таньдаа талархам. 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр талархам залбирлаа. 아멘. Амен. 감사합니다. Баярлалаа.